Красного угла Тимур Николаев. Қағалас қапсаға бүтін қасиядағы бастықторнер Алтон Алтагейтен абсолютая. Айсен Паскачин ekkitönce sütle üssün aksı gidiler. Jakускay modun ödetildivin hakan gelah derejere usvat maastıra Mikhail Mekhanovich Tabuidak derajede aku bir sağlana butulman tehilge absolutaya Aysen Pastachin Muhammad Uğur'u bu tehilge kıtala kapsaları kenditten absolute şempiyon ettik adımın gün Aysen Pastachin Aysen Pastachin bulunan sirvasta kaitan absolutay kawta Timur Nikolaev bulunan Aku bis pinaka Алтон Аскерке чемпиондан tehilge başta kapsaga jiten Красному Тимур Николаев. Aysen Pastachin süpekkanlar tehilge kan Moskovawi tahajan omakanjak matakuhan Askerte yürüsten köyüge jogulun ehendiyen alam bilis kahayna olmadan Bayıl tehilge yani Alam pilihan kahayna Aysen Pastachin Pasteng berlaku ehendiyen alam bilis kahayna Второй балл. Timur Nikolaev Aysen Pastachin kenai Buatkan ketara kapsulan kendaraan Entuan beski na kasama yung ako huli kakitos tungtungan Kinistaw iisip talaga ito namar Paruan sa kanali Wala uang beski ko ito Kawaya ahimit ka na ay garulan Aysen Pastachin Pasteng berlaku ihidian Alam bilis kaya na bola Aysen Pastachin захватил за ногу. Был брошен со стороны красного угла кубик. Свисток в Луате, свисток в Луате.